mu buryo budasanzwe kandi bukomeye muri operasiyo za kumuriro mu nyanja y'umukara. Uburusiya bwongeye gukanga ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi nyuma yo gushyira amato menshi muri iyi nyanja y'umukara bitegura guhanura bimwe mu bikoresho byaje nk'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku birindiro by'Abarusiya biri muri iyi nyanja y'umukara. Ubwato rutura Admiral Makarov bw'Abarusiya hamwe n'ubundi bufatanyije nabwo mu kugenzura ibikomeje kubera muri iyi nyanja y'umukara, by'umwihariko no ku nkombe ishyira igihugu cya Ukraine kuri Kherson, Odessa, Mykolaiv n'ibindi bice. Hakomeje kugaragara umubare mwinshi w'ubwato bw'intambara bw'Abarusiya buzenguruka bugerageza kurasa byazanywe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rw'ubutasi, nk'uko amakuru yatangajwe na Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya abivuga. Abasesenguzi bavuze ko kuba Uburusiya bwemeye kongera amato y'intambara muri inyanja y'umukara ari ibigaragaza ugudakina ku nshuro ya kabiri ku Burusiya imbere y'ibikoresho by'Abanyamerika nka drone ziri gukomeza gukwirakwira mu gice cy'amahanga kiri muri inyanja y'umukara kitagira nyiracyo. Bikavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariho ishaka gukora ibikorwa byayo by'ubutasi mu birindiro by'Abarusiya, ari nayo mpamvu ubwato bufite imbunda zirasa kure cyane bwiyongereye kugira ngo bahahamure abo mu burengerazuba bw'isi, nk'uko umwe mu bakomeye mu gisirikare cy'Uburusiya yabihishura ikinyamakuru Russia Gazeta. Ariko kandi abasesenguzi bakavuga ko Uburusiya bwa Perezida Vladimir Putin bagendeye ku bikorwa bakoreye ku butaka mu kirere, ari nabyo bikorwa bagiye kongera ingufu mu mazi magari y'inyanja y'umukara mu kugira ngo hatazigera hongera kuba ubundi bushotoranyi bw'Abanyamerika bambukiye ku nkombe z'igihugu cya Moldova kikora kuri inyanja y'umukara, mu kwirinda ko ubushotoranyi bw'Abanyamerika bwagiye bukorwa mu bihe bitandukanye binjire muri aya mazi y'umukara, ubu bwato bubasha gusubiza inyuma ubwo bushotoranyi. Murabizi neza mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize ko hari amato agera kuri 6 yambukijwe ku nkombe z'igihugu cya Moldova akinjizwa na bamwe mu basirikare barwanaho rukomeye b'Abanyamerika agamije kuza gusagarira amato y'intambara y'Abarusiya ari muri inyanja y'umukara. Ariko ibyabaye mwamenye neza ko ubwato Admiral Makarov bwiswe intwari ikomeye ku mirongo imbere ku rugamba y'Abarusiya yaje guhahamura ubwo bwato bugera kuri 6 bw'Abanyamerika, benshi mu bari baburimo bakasiga ubuzima. Ibi bije kandi nyuma y'uko habayeho urunturuntu hagati y'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho hamaze guhanurwa indege zitagira abapilote nyinshi cyane hejuru y'inyanja y'umukara, bigendanye nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri kuvuga ko Uburusiya hari ibintu bibi buri gutegura ku butaka bwa Ukraine bunyuze muri inyanja y'umukara. Akaba ari yo mpamvu yo gushaka kumenya amakuru ku byerekeye Uburusiya, ariko kandi Uburusiya bwo bukavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika idafite uburenganzira bwo kwinjira muri iki kirere cy'inyanja y'umukara ishaka gukomeza gutata byafashwe nk'ibitero by'ikoranabuhanga bigamije ubushotoranyi ku Burusiya bwa Perezida Vladimir Putin. Ariko kandi bikavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika atari iri gukora ibi bikorwa mu izina ryayo, ahubwo ko yafashe indege za bimwe mu bihugu biri mu muryango w'ubutabaranyi gisirikare NATO akaba arizo ziri gukora ibikorwa nk'ibi by'ubutasi. Amakuru y'ingenzi yavuze ko indege zavuye mu gihugu cya Denmark zaguzwe muri Turukiya arizo ziri gukoreshwa ubutasi gusa. Kandi ku munsi w'ejo andi makuru yari yagaragaye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite izindi ndege ziri mu birometero bitari bikeya hafi y'inyanja y'umukara zikomeje nazo gukora ibishoboka byose ngo zimenye ikigenda imbere mu gisirikare cy'Uburusiya bigendanye n'amakuru yandi bafite. Gusa Uburusiya bubinyujije mu muvugizi w'igisirikare cy'Uburusiya Lieutenant General Igor Konachev we yavuze ko ibitero by'Uburusiya bigomba gukomeza ku butaka, mu kirere no mu mazi ku buryo bungana, kandi umwanzi agatsindwa nk'uko umugambi umutegetsi mukuru w'Uburusiya Vladimir Putin abifite, cyo kimwe nuko akanama k'igihugu k'umutekano ku Burusiya kabyanzuye. Twababwira ko ku butaka bwa Ukraine ku mirongo imbere ku rugamba naho urusaku rw'ibiturika rutigeze ruhagarara kuri wa gatandatu, nk'uko amakuru atangazwa n'ikinyamakuru Belarus Partizan abivuga. Ni byinshi cyane bikomeye ku ngingo zitandukanye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga ni ku mirongo imbere ku rugamba.
ni ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Ukraine nyuma yo kumwenyura kwa perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ko yemerewe indege z'intambara zo guhangana n'ibitero by'Uburusiya. Uburusiya bumaze gutangaza inkuru y'akababaro kuri we, nabwo bwemeje ko buzarasa indege zose ibihugu byemereye Ukraine nizigera mu kirere kiri kuberamo imirwano. Ikaze mwese kuri izi pages zikomeye kandi zitandukanye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga, nk'uko byari byabyutse byemezwa n'ushinzwe ubutasi bwa Ukraine ko amakuru y'ingenzi kuri bo ari uko bamaze kubona ibihugu bitangiye kwitanga indege z'intambara zishobora guhangana n'iz'Uburusiya ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko mu buryo butunguranye mu masaha 3 gusa ibihugu bibiri bimaje kwemeza bidasubirwaho kohereza Ukraine indege z'intambara. Uburusiya bwatangaje ko buzarasa indege zarizo zose Ukraine izahabwa n'inshuti zayo nyuma yaho ibihugu bibiri byemeye kuzitanga. Slovakia yabaye igihugu cya kabiri kigize umuryango wo gutabarana mu gisirikare OTAN cyangwa NATO cyemereye Kiev indege zo mu bwoko bwa MiG-29 ejo kuwa gatanu, umunsi umwe gusa inyuma ya Polonye yari yabyemeye ivuga ko izoherereza Ukraine indege zo muri ubu bwoko bwa MiG-29. Ukraine isaba ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi kuyiha indege zikomeye vuba na bwangu, ariko kubera ko bisaba ibiganiro by'igihe kirekire bizafata umwanya munini, ari nako indege z'Uburusiya nazo zikomeza gushegesha igisirikare cya Ukraine mu birindiro bitandukanye. Ariko kandi Ukraine ibona ko mu gihe yahabwa izi ndege byayifasha mu kwirinda ndetse ikanakora n'ibitero byo guhangana n'umwanzi muri iyi ntambara imaze umwaka urenga itangijwe n'Uburusiya. Ariko kandi ibindi bihugu byo mu muryango wo gutabarana mu gisirikare NATO biri gushaka uburyo byakoherereza Ukraine indege nk'izi za MiG-29. Twababwira ko ubu bwoko bw'izi ndege ari ubwo kuva ku bw'ubutegetsi bw'Abasoviete. Ubu abanya-Ukraine bakaba barimo barigishwa kuzikoresha kugira ngo barebe ko bakihagararaho. Umuvugizi wa Kremlin Dmitry Peskov yamaganye iyi migambi ya Amerika n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, avuga ko izi ndege ntacyo zizahindura ku ntego ya Moscow y'igikorwa kidasanzwe cya gisirikare nk'uko ikunze kwita iyi ntambara iri kubera ku butaka bwa Ukraine. Avuga ko nta kindi zizamara atari ukongerera akaga Ukraine n'abaturage bayo. Ati nibyo muri iki gikorwa kidasanzwe cya gisirikare ibi bikoresho byose ni ngombwa bizaraswa. Aya magambo yabaye nk'ahahamura umutegetsi wa Ukraine Volodymyr Zelensky nyuma y'uko Uburusiya bweruriye isi bukavuga ko buzarasa indege zose zizacaracara mu kirere cya Ukraine. Izi ndege zemewe na Polonye hamwe na Slovakia ni inkuru nziza kuri Ukraine isanzwe ifite abapilote benshi baruta indege, ariko si ukuvuga ko zije gukora ibidasanzwe kubera ko n'undi musada woherejwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi wagiye utwika utaragira ibikorwa na bito ugeza kuri Ukraine ya Zelensky. Abanya-Ukraine bavuga ko ibyo bakeneye cyane ari indege z'intambara za Amerika zo mu bwoko bwa F-16. Yuri Sake, umujyanama mukuru wa perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu by'ingabo, avuga ko izi ndege zo muri ubu bwoko zifite ububasha budasanzwe ku buryo ntacyo bazitezeho cyane. Birasa nkaho Ukraine itarazibona vuba kuko bizasaba igihe kitari gito cyo kwigisha abanya-Ukraine gutwara izi ndege zo mu burengerazuba bw'isi. Abategetsi ba gisirikare bo mu burengerazuba bw'isi baracyafite impungenge kandi kuri ubu bwoko bw'indege Ukraine ishaka bwa F-16. Intego yabo nyamukuru bo bavuga ko bagamije gufasha Ukraine gutsinda intambara yo ku butaka bigendanye n'ubushobozi Abarusiya bakomeje gukoresha. Bati ntabwo twakizera kubaha indege nk'izi ngizi zidafite icyo zabagezaho.